Sawubona lapho khona. Ngiyabingelela ngingudokotela Nyengelezwa Kantshanga Sisibongo. Lapha eSwatini, eSwaziland. La ngikhona khona cha ngibingelela nje abantu abadala ngifuna ukuthi nje nami ke sengikhulume ukukhuluma lokubili lokuthathu lapha nje njengoba kukhuluma kukunenge emhlabeni ngalo msebenzi lesiwusebenta kwelapha. So la kukhona into lengiyibonako ilokhu isprayedwa lengemanga about kwethwala lengemanga nje ngemanga lachamuka kubantu labaya enyangeni basibawufuna into de kuphumelela de kuba nemali baya ngenhlitiyo nabefika enyangeni bathi ngifuna nje khehla unginede nje lokufast kakhulu nje lokutangenda ngibe nemali khehla lami yathi inyanga ichaza ukuthi lento lothi uyayifuna le inanabu bungoti nanabu kuthiwa ayikhehla kunankinga noma yini nje uma ngabe mina kutawubonakala mina nje ngiphumelela kubonakala lesingimi isigwili. So basike nasebadlile besuthi le mali leti poko lesuke banikwe tona ngoba noma kungaba inyoko kuyinyoka kusuke isuke isipoko noma kungaba inyoni isipoko noma kungaba yini isipoko sethwalo nebekunene kahle kahle vele sisipoko likhali ngumuthi loqhutshwa uvuswe ube sipoko lento noma ngabe igcatshwa la mtimbeni wakho kodwa kufakwa into lesipoko lo tabo simayikhulumisa lento ihambe ikwenze lento loyifunako different ukuthi lento yakho kanjani yakhiwa futhi kwathiwa itawuphila kanjani ngoba icommand yethi itawuphila kanjani ithola kimi mina ngiyenta lento ngiyentela wena ngikwethwalisa uyakubona ke. So ngibona ke kunalento lena leyanzako la kule genge lela kaSadak liyethwele iloku icambe mangithi sonke isitholo sinebungoti lawo ngemangala luhlata hlaba uyangivathi ngithini ngini lenisuka la nive indlala nifike nifike kunyangeni nithi nifuna into le fast noma ngabe kunjani nje into le fast nanokuthi kuyothwala umuntu okhuluma ilanguage longayiva kuthi akugacelisa vele lokho ngoba umuntu makakhuluma nje sintumbarentumbu ungamva uthini kahle kahle vele ngoba mayothwala kumele ukuthi ube 100% sure ukuthi kude ligama lelikwecako lelikhulunywa inyanga emthethweni lekuniketa wona lesithwalo lesuke ikuniketa sona leli kulona ke lilikhulu ngifuna leli ngente ngenda le video ngifuna ukulicondzisa la ngilele lithi sonke isithwalo sinemngodi ngemangala lihlahla hlaba lawo nguwe lesuke ufike wasebenzisa lulwimi lolutawenda lenyanga ikunikete lento lenebungoti sithwalo vele lesitawenda usheshe kakhulu ukuphumelela sinemngodi sonke lesitakwenda nje ukuthi wena wetine manzi wena so ubona vele so ngimanikini kunikitela imali wena so simali vele lapho ke kutaba netitori but into nje le lifetime ayikazi yaba story lento leyo phela kuthwala kufiki namhla bokhokho bethwala bomkhulu bethwala inzala lento sayinikwa lezulwini nje into yethu leyo lekhona kuthwalwa even emaveni ase-Europe kuyethwalwa America, England, India, Asia, East, West bani ke kude la khona lento yethwalo bunjinga vele uNkulunkulu wabunika ipower kuletinto leti yethwalo leti uyabona inkinga kushana ukuthi wena usebenzisela ubulwimi uma uthi uyocela lokuthi uthwaliswe uye kumuntu lokho nako kusimani khuluma i-communication yenu nivana 100% yini noma uyabekisa nje uthi ngoba uyathi ukuthi into ekucala wona le nto asithalo sikwendele emgodini kwephula umthetho in terms of kwephula umthetho ke vele lapho ngeke ukukhohlise ukuthi isitholo esidebungodi ngisho nje tamthi itholo lenginato mina leti idebungodi uma ngabe kuthitwe la njalo ngenyanga utabuhlaba inkukhu uyende so ungakwendi lokho wena phela lento ingimoya iyaphila iyadla nayo le uyabona noma ngabe kuthiwa ake ngibekise khona isigubhu enginaso lesingayithinzi nje ingadi asithinzi nje hlobo ingadi sidla nje lokunye nje ingadi mhlawumbe igcina kusebenza ngabe ngisakuthwalisa ngisebenzisa leyo mvi yagcina ingadi lapho sekukhona ke lesinye lesisebenta ngengadi nelusho lwetinyosi ingadi yenkukhu nelusho lwetinyosi kwasona lesinye lesidla amafutha gas uma ngabe utawasebenzisa lamafutha ehle ngoba phela uyasebenzisa ehle ungagcini lo mthetho ukuthi nasala kufuna ngencela kufuna wafaka hlala la noma liphondo ngoba ngiphinze ngakhe nesitholo seliphondo noma futhi ngama boys
ngoba naleso nginaso sithole sema boys. Umthetho ngemthetho, uma unikwa umthetho, into le kuthiwa lento ngesiNgisi noma kuthiwa into le tricky noma yini ngoba phela ngifundzanga kahle. Kumele ukuthi ungawuphuli umthetho. Bathi ke nase ba grand seyisebenzile lethi poko lethi labanikwa tona lesinika tona lethi ngoba lokho sithi poko ngeke ukukhohlise ukuthi kushiyana nathi yakho kanjani lento ngoba lento ingumoya that's why isebenzisa ukuthi mhlambe sithi ghost ngamabomu because kungumoya ngoba sipoko siyasathi ngumlopoko but lokho is not akukho kuleyo category kukuleyo category le kunje kungumoya that's why sithi sipoko ngoba into lamba ngemoya. Ithi ke lenzaba ke kuthitwe ake ngibekise kuthitwe ungabe kwentela kungukuthi uma ngabe udawa ake ngithi nje kuthiwa awuyi lapha nangabe bewenta sex before uye lapha ukwenta something so umkhono lapha ukuze uwemukele usuke wena uphe kusima ucedza kusexa uye unjalo ungakenhle lento lokuthitwe utati cleaner ngayo phela vele iyanyenyisana lapho into yendeka lapho okay ngoba mina lenginato tithwalo ati kubulali into leti yenda kodwa bese timisa nje lo msebenzi kungcono ke lokho ngoba just kuma nje umsebenzi bese uba slowly not ukuvale kancane but ube slowly vele uyashintsha nangabe nje ake ngisibo hamba 240 speed uyashintsha ube 100 ukhonjisa nalama pusheni bese suyaphupha kunendlela oyiphuphako icommunication lenkulu iba lama pusheni ngoba anginaso nesitholo simawusikhulumisa sikuphendula ngoba lokunye futhi enikwendile nini nifike nafuna into leti iphilako into lephilako ke mkhehla lami itakunyisa noma kungaba yini yazi yaphila nje lento itakunyisa kusho nje lento iyohlala ikhona ila mayikhulume siyakuphendula esikisi kwakunye wona takunye so ngila kuthenene ingemanga lento ukuthi tonke tithwalo tinemngodi ninemanga nje ninemanga nine nangena emilokhweni ethi ndumbeni leti wrong ethi bese into leti wrong nafike na miscommunicator futhi mhlambe ngoba akuvamisile ukuthi mawuye kulabo gente mbamba labaphethe leti info kube nalento leti kabi todwa labantu afike baqhazela ukuthi okay la kunalokhu kuphila kanje kunalokhu kuphila kanje lokhu ngoba lokunemngodi kunemandla kakhulu ngingathini kufast kakhulu is not about power is about fast kuyasheshisa kakhulu yabona kufana netimoto lesithi khona nje manje imodel yeMercedes lekhona manje igijima kakhulu kunemodel yeMercedes leyaphuma last year noma last of last year iminyaka lesemuva nje akufani kuya model so iba kanjalo ke lenzaba and isithole sifana nemoto emgwaqweni nje mawuthi awugeja imithetho yomgwaqo utawuthola ingodi waphe kugeja nje phela ukugijima wena phela ukugijima ngathi uhamba wedwa utawuthola ingodi so nesithole sikanjalo mawuthi aphe kugeja lemithetho udala umngodi somehow but not ukuthi tonke tiqhamuka vele sethi scale kanje ukuthi tonke titafike tikulimate no ngini lenifike nithi nifuna info letane ndani be rich fast nikhuluma nenyanga futhi sometimes longa yathi language yayo ngalokuphelele mhlamba uyathi total utenje nemhumushi nalombe interpret naye mhlambe le language ile imshaya wayena kuyendeka lokho lapha kuMozambique nje la ziyakhala eTanzania lapha ziyakhala kuMalawi ziyakhala usuka nemuntu la athi waseTanzania lela ma language akhulunywa eTanzania maningi lapha eMozambique la ma language akhulunywa kwamaningi la elokhungeni la kuZimbabwe maningi ama language akhulunywa la Malawi maningi ama language akhulunywa so lo muntu utawuchamuka mhlawumbe wena uhamba nemhlungu umzawe sive semanzawe lena uyokhuluma nemshoni akasathi kahle lesishoni uyothola abathwa akasathi kahle lesibathwa uyibo leyo nto leyo iyaseke iba lapho ke lento le so ngangeke nganitshela ngathi yekelani kufuna into lothu asimayokhuluma sikuphendvule nje le same time into nje lothi uthi uyithinza kanjena siyi-actiona kakhulu yona yanyakanyana noma ngaba khuluma but kuyasheka wena ini ngabe yami mfana kethi hey ngiyakutshela atakushisa lawo malahle vele ekugcineni and isithola siso sebantwana ungayi kuyothwala ungacetsi kucabanga la yabona cause kuphukuphuku ukuthi utawuhamba uyothwala ubuye utongela labo social media lana uthi uyaconfessa hey ngihlushwa isithwalo kahle hle kwakuyinto emadoda nabafati le abantu abadzala labacinela enhloko emajaha nabo sisi la sebalanhle umuntu obhadlile lento noma ngabe tiyakukhalela kuba indzaba yakho wedwana ngoba wedwa uthatha lesinqumo sethu ufuna kuba nemali ngalento so but lana so yaconfessa just kutenekela live nje egcineka konke ngeke uze usitakala it's not easy ukuthi usitakala uyabona it's not easy by few kakhulu abantu abakwathi ku disconnect asithwalo few
ungabona nje le genge leqhamuka lapha hey mina ngiyakwathi cha hey wena it's not easy sithwalo kushana futhi sithwalo lesithethwe ngulomuntu sikanjani ngoba kukhona nathi ithwalo lethi nebusathanist wena khehla lami lokutshela mina yabona mina nje icategory lengisebenzela kuyo ithwaleni lesinfu le connected nalamadlodi vele ilawulwa ngelamadlodi noma asasebenza ngendlela longayibita ngathi na sisebenza ngengathi isipoko vele ngoba isipoko but lento lena i-connected nemadlodi kakhulu ilawulwa ngelamadlodi ngoba once kwalawula lesipoko icala lapho le ngikufuna lana ilawule lento ngilamanzayo ngilethi inzunzu ngilamanguni ngilama nangizana bomloti kanje kuyalena nalena ngikuhlwana but lento ifakwe ibe under lamadlodi ngoba once wamnika lo muntu yaba ngilesipoko senyoka yalawula yona as inyoka kwaba ngilesigubhu salawulwa ngilomoya wesipoko kakhulu la khathi ngiloliphondo lo moya walopoko lamadlodi achithwa khoshiselwa le icalile inkinga lapho kumele kusitento mayakhiwa ibe ngaphansi kwebudlodi ilawulwe ebudlodi yabona mos usitento ngisho iphahla ukhulumise manzayo tinzunzu semanguni ini hayi ukuthi udaphe ukuthi sizibanibani isipoko sami sibanibani yabona yazi yaba lapho ke ngila seyinethi story khona ke mfana wakhe lapho ke noma ungabalalela ubeve bakhuluma labatenda bosongqondo labatenda labanelwathi lolunenge futhi ngeze utati tonke enhlobo ethi ithwalo nemanga ngiyadile ukuthi inyanga lokhanza la kukhuluma lana mina ngathi konke hey wait unemanga ngifile manga nina ngenza bese ngifuna kunokha abantu imali tabo ngede emangeni sengichaza ke kusimleka ngidoctor nyengelezi ke akusito tonke ethi ithwalo lethi bungoti buchuzwa nguwona losuke uyothwala ngokuthi uthi wena ufuna ukuthi bona within a twinkle of an eye ube so sigwilugwilikile hayi lele shesha kakhulu ke vele mfana kethi ke ziyakhala so nje hayi kukuwe ukuthi wena uye kumuphi umkhakha njengoba nje mina ngithi mina nje lenkusebenzisa ukuthwalisa kusese kulobabnyanga kubuswa ngelamadlodi kukhona lokuthwaliswa lokukhalisa abantu kakhulu nje lokho kumixed nesatanist lokho kumixed kakhulu nesatanist the way kungakhona that why kugcina vele kuskelem ngoba akuka connectwa emadloti afike athetshulwa for kuhlukubedwa ukuthi abe ingcenye yalesipoko mangabe sihamba siyokusebentela wona abe bafana balesipoko uyangibamba ngithini ke mina so that is a problem ke lefike yendeke ukuthi amadloti mawafika wona wawanyathela wakhuphula lesipoko ukuthi sisale siba inkosi yawo uyigejile ke lapho uthethe into labayigejisa yona ke lapho lento kumele ukuthi ibe nesisekelo semadlo ibe phase isisekelo sebudlodi kube ngibolo busembili kona kube ngaphansi kwaloko ngale kwaloko uyongithola ku +00268 76342733 79342733 ngiseswathini kamanzini la ngikhona khona bogogo esayidini la ngasengculini eJoy Thokozani.